Dragi čitaoci, dobrodošli na putovanje ka ličnom napretku. Ova knjiga je posvećena vašem unutrašnjem razvoju, inspirišući vas da koračate hrabro ka svojim ciljevima i postanete najbolja verzija sebe. Proučavanje i primjena principa koji će biti predstavljeni u ovoj knjizi mogu vam pomoći da otkrijete svoj pun potencijal i ostvarite trajnu promjenu u svom životu. Svako od nas teži da izgradi srećan, ispunjen i uspješan život. Međutim, često se suočavamo s raznim izazovima, unutrašnjim i spoljašnjim, koji nas sprečavaju da ostvarimo željene rezultate. Ponekad nam nedostaje motivacija, samodisciplina ili jasna vizija onoga što želimo postići. Ova knjiga će vam pružiti alate, perspektive i strategije koje će vam pomoći da prevaziđete te prepreke i postignete izvanredan napredak u svom životu. Središnja tema ove knjige je postavljanje ciljeva. Ciljevi su ključni za vođenje našeg života i pružaju nam fokus i smjernice. Bez ciljeva lutamo bez jasnog pravca, bez svrhe. Kroz razumnu i inspirativnu postavku ciljeva možete izgraditi most između onoga što trenutno jeste i onoga što želite postati. Ciljevi nam pružaju svetlu tačku na horizontu, koja nas inspiriše i motiviše da preduzmemo konkretne korake prema ostvarenju naših snova. Međutim, postavljanje ciljeva nije dovoljno samo po sebi. Potrebna nam je i samodisciplina, izdržljivost i emotivna inteligencija kako bismo prebrodili izazove i otpore koji se javljaju na našem putu. U ovoj knjizi istražit ćemo te ključne aspekte ličnog razvoja i pružiti vam praktične savjete i tehnike koje možete primijeniti u svakodnevnom životu. Nemoguće je izbjeći prepreke i neuspehe na putu ka ličnom napretku. Ali to nije razlog da odustanemo ili se obeshrabrimo. Naprotiv, svaki izazov koji se suočimo pruža nam priliku za učenje i rast. Važno je razviti otpornost i upornost da ostanemo hrabri i odlučni uprkos poteškoćama koje se javljaju. Ova knjiga će vam pružiti mudrost i inspiraciju kako biste prevazišli prepreke i nastavili naprijed. Neka ova knjiga postane vaš vodič, vaša podrška i izvor inspiracije dok putujete ka ličnom napretku. Sledite savjete, primjenjujte veštine i budite spremni da izazovete svoje granice. Ne zaboravite da je lični razvoj kontinuiran proces i da svaki korak koji preduzmete ka poboljšanju sebe ima značajnu vrijednost. Uzbuđeni smo što smo deo vašeg puta ka postizanju veće sreće, ispunjenosti i uspjeha. Sada je vrijeme da započnemo ovo putovanje zajedno. Započnite čitanje sljedećeg poglavlja i otvorite vrata ka svojoj sopstvenoj transformaciji. Pametno postavljajte ciljeve, budite istrajni, razvijajte svoju emocionalnu inteligenciju i otkrijte snagu koja se nalazi u vama. Sa svakom pređenom stranicom postajte sve bliži svojoj najboljoj verziji. Hajde da zajedno krenemo na putovanje ličnog napretka. Poglavlje 1. Samorazvoj, put ka otkrivanju vaše autentične snage. Dobrodošli na početak vašeg puta ka samorazvoju i ostvarenju vašeg punog potencijala. U ovom prvom poglavlju istražit ćemo temelje ličnog razvoja i otkriti ključne korake koje trebate preduzeti kako biste napredovali ka postizanju vaših ciljeva i unapređenju sebe. Svako od nas ima neograničeni potencijal za razvoj i postizanje vrhunskih rezultata. Život je kontinuirani proces učenja i rasta. Ali da bismo započeli ovo putovanje ka ličnom napretku, moramo biti spremni suočiti se s izazovima i donijeti odluku da preuzmemo odgovornost za svoj razvoj. Lični razvoj je put otkrivanja i kultivisanja vaše autentične snage. To zahteva hrabrost da se zagledate u sebe, da prepoznate svoje snage i slabosti i da izgradite veze između onoga što jeste i onoga što želite postati. Samorazvoj je proces aktivnog učenja o sebi i upotrebe tog znanja kako biste postigli pozitivne promjene u svom životu. Prvi korak na ovom putovanju ka ličnom napretku je razumevanje vaših vrijednosti i strasti. Vrijednosti su principi i uverenja koja definišu ono što smatrate važnim i ispravnim. One su kompas koji usmjerava vaše odluke i akcije. Identifikujte svoje vrijednosti jer će vam to pomoći da postavite ciljeve koji su u skladu sa vašim autentičnim životnim putem. Pored vrijednosti, otkrivanje vaših strasti je ključno za lični razvoj. Strasti su aktivnosti ili interesi koji vas ispunjavaju i donose vam radost. One su izvor energije i motivacije koji će vam pomoći da prevaziđete izazove na putu ka ostvarenju vaših ciljeva.
Pronađite te strasti, bilo da su to umetnost, sport, nauka ili društveni aktivizam, i integrišite ih u svoj život kako biste postigli veću sreću i ispunjenost. Kada ste jasno identifikovali svoje vrednosti i strasti, sljedeći korak je postavljanje ciljeva. Ciljevi su važni jer vam daju fokus, motivaciju i smjernice. Oni vam omogućavaju da se usmjerite na konkretne korake koji će vas približiti ostvarenju vaše vizije. Važno je postavljati ciljeve koji su smart, specifični, merljivi, dostižni, relevantni i vremenski definisani. Ovaj pristup omogućava vam da jasno definišete šta želite postići i kada želite to postići. Ali put ka ostvarenju ciljeva nije uvijek lak. Na tom putu možete se suočiti s raznim izazovima, kao što su nedostatak motivacije, strah od neuspeha, nedostatak samopouzdanja ili prepreke u okruženju. Važno je biti svjestan tih izazova i razviti strategije za njihovo prevazilaženje. To može uključivati razvijanje samodiscipline, upravljanje vremenom, traženje podrške od drugih ljudi ili suočavanje s unutrašnjim ograničavajućim uverenjima. Još jedan ključni element ličnog razvoja je kontinuirana samorefleksija. Samorefleksija je praksa osvrtanja na sebe, razumevanja svojih misli, emocija, postupaka i uverenja. Kroz samorefleksiju možete stvoriti dublje razumevanje sebe, prepoznati obrasce ponašanja koji vam možda ne služe i pronaći načine da ih promenite. To je prilika da budete iskreni prema sebi i otvoreni za rast i promjene koje vam mogu donijeti veći napredak. Konačno, važno je kultivisati pozitivan na putu ka ličnom razvoju. Naše misli imaju moć da oblikuju našu percepciju osjećanja i postupke. Kroz vežbanje pozitivnog razmišljanja možemo promijeniti način na koji vidimo sebe, druge ljude i svijet oko nas. To nam pomaže da prevaziđemo prepreke, održavamo motivaciju i pristupamo životu sa većom snagom i optimizmom. Na ovom putovanju ka ličnom napretku morate biti strpljivi i istrajni. Napredak može biti postepen, ali svaki korak naprijed je važan. Imajte poverenja u svoju sposobnost da rastete i razvijate se. Uz ove temeljne korake razumevanje vrednosti i strasti, postavljanje ciljeva, suočavanje sa izazovima, samorefleksiju i kultivisanje pozitivnog uma, imat ćete snažnu osnovu za ostvarenje ličnog napretka. Nastavite slušati dalja poglavlja jer vas čeka uzbudljivo putovanje otkrivanja vaše autentične snage i postizanja vrhunskih rezultata u svom životu. Sada je vrijeme da preuzmete kontrolu nad svojim putem i postanete najbolja verzija sebe. Zaključak. U ovom prvom poglavlju istražili smo temelje ličnog razvoja i otkrili ključne korake ka postizanju ličnog napretka. Shvatili smo da je samo razvoj put otkrivanja i kultivisanja naše autentične snage. Ovaj put zahteva hrabrost da se zagledamo u sebe, prepoznamo svoje vrednosti i strasti i postavimo ciljeve koji su u skladu sa našim autentičnim životnim putem. Naučili smo da je važno identifikovati svoje vrednosti i strasti kako bismo pronašli smisao i fokus u svom životu. Postavljali smo ciljeve koji su smart, što nam omogućava da jasno definišemo šta želimo postići i kako ćemo to postići. Također smo shvatili da se na tom putu možemo suočiti sa izazovima, ali smo naučili da razvijamo strategije za njihovo prevazilaženje. Samorefleksija je praksa koja nam omogućava dublje razumevanje sebe i prepoznavanje obrazaca ponašanja koji nas mogu kočiti. Kroz vežbanje pozitivnog razmišljanja možemo promijeniti način na koji vidimo sebe i svijet oko nas, što nam pomaže da prevaziđemo prepreke i održimo motivaciju. Zapamtite, put ka ličnom napretku je dug i izazovan, ali svaki korak koji preduzmete nosi potencijal za velike promjene. Budite strpljivi i istrajni na ovom putovanju. Vi ste tvorci svoje sudbine i uz podršku ovih principa i tehnika možete postići izvanredan napredak u svom životu. Nastavite slušati dalja poglavlja i budite spremni za uzbudljivo putovanje otkrivanja vaše autentične snage i postizanja vrhunskih rezultata. Sada je vrijeme da preuzmete kontrolu nad svojim putem i postanete najbolja verzija sebe.